today I'm busy. I have to do these things before, and I just remembered something. Maybe I must write a story about it, because these days ladies are suffering too much. Oh, they are suffering, shame. They are suffering too much, ladies. Umaine ine sininga lolero kuti mkazi wina aliyesa ntengere mwamuna ujayi sininga lolero nimamgonda kwambi ndipo sininga ibotere imeneyo antengere mwamuna wanga never. Ndio funika kuti azikazi waziwe ngati ali ndi chibwezi azipanga fight too much pa chibwezi chawosho, usati zoti azilolera azikazi ena zatengera azimuna awo. Ndiyo anga story about. Yeah, I think mwina gathaupanga ko sense one day. Tomorrow kasitole kanga kakapita pena pakisha foni yamuna anga ikuita check. Who's calling? Mwina takala sazikazi omweyo. Hello? Sona yange. Mwina so zitakala zikazi zomwezi zimafunana ndi azimuna anthu ezi. Hello? Ndianga kalendana amene. Ende yakubwera yopanda zina. Mwina ndi omwe asazikazi omwe awokonda kupanga zibwezi ndi azimuna outside. Good. Onyako yalilanga ushipinda. Oh. Ndana mayimbi. Mbele My friend, umuimbile namba yake ndi. Umuimbile muntu uyu ndili company. Ndifuna tu umuimbile. Tamuimbile muntu. Ndumuimbile. Mese nakuza kuti ni nyani. Tamuimbile ndani muntu uyu. Suganza pake panga mtumia gani? Ndikazi. Ni mwanakazi ya nimiimbile nyakati. Kau mbungu pia mtima maliro ntino. No, ukana kulira waka mboni mwanakazi. Kulira waka mbofoni mulangulira kabambo mtu mwanakazi. Nije mafredi. Koma ndikonda ine? Ase ngutemwa chomene tu. Uma ndikonda ali? Ngutemwa. Suma ndikonda ine. Ukana mimbira muntu yokompano ndiziwe kuti ndani muya ndikazi. Panopa zikazi ndi alusa kungofuna mwa azimuna. Kwa ineneka sanga isi. Nini nikufika pale. Nikufika pale nilao. Are you sure? Yeah. Kumazina azimuzipanga zinzo. Kuna masinyas. Kama nilati awonga mafreza neti ndavisisa. Ndipalikanile yake mfunda mfana. Ndofuna ndalama ine ndofuna kasentesi silanga umunene mabego kuti Kristo. Ndamundi basaba mina ka 5. Ndikuti pamene nditengera 5. Okay. Drama kumupasa. So drama yesangike. Drama yesangike. Nesenge. Hivyo ni drama za drama. Okay. So what is in 500? 500. Okay. Okay. All right. Mara wewe utemwa. Mumanya makoza au mungu mpanga ngalisiva au yajifisi. Yeah, yo amulumadi muno no weekend. So weekend ukumadi ma friends sana ndio utemwa kupenja nanga ngosinyake. Ngono kana bo madi masiku yentera. Okay. Basi. Pangambo apa nasomera ka. Pangambo. Zunga kumanga kuti pake ni munisi tingandrama ndijengeti mani munisi ndama ni naso shoti wanganileka wasanga manyaki zompe mandrama ndramele kundira nani mpasi mana kazo shoti malino wanganileka mana kazo amachumisa kungogomezeka nayo Amachumisa makula yake. Hello. Iwe na wachinja uje nambara. Nini nangulimbira ngapanyake na naona ngati pake mboni imbire ngene. Nabi ndinatundika ngakuzora pano ta pake ni vanhu akavanyanga waona.
ni mwanangu yoyera na mwana wase yote unibweke kwa drama yote ya 500 unibweke 500 ase please. Nyanimanya drama ya business naona mayakari na drama ya business on. 500 unibweke 500. Mayakari ni jama chonisa jao tinja olereso ya mzano unibweke 500 niza kupasa. Okay, mbona kusangie so no just 20 minutes when afika nizakatoka. Kumba mnyama tamisa ndilo ufuna kapana na mnyama hilo. Njani na mavisa na ngana kwa. Mnyama tumia ke mnyane na. Mnyako yayi. Serious mnyane pepe. So gaza mnyama. Magabishi mnyako. Awo kumawataka hapo ndani yake akumbatitio iskani so nampata atiku sangane kwa mseo hapa. Masumo kumbati nifikie utawala vile. Mnyane pepe. Ngana upana tu ni mnyane. So unga tuonga sisha. Watigebishi mnyako wewe. Leo kumungashika sangane kwa. Ndani yake. Mnakora ika kumana zinza mafrendi ndio mpaka ningamana ndio kumpenda. Na ndani yake chilichose joshi. Don't worry, chilichose na kulikiza gari. So there's no need to page sauti yai mnyako uvishi. Why kweli? Why mpaka tunibadili? Unipe. Na kulikiza gari chilichose choma wewe skananga kwa phone. Na kulikiza gari chilichose. Udandaura yai chilichose na shukulikiza. So much na ndio Chau no pali red. Ina kwa kupemba ndani. Na kutipanyake hiyo njile machonisa, ukapange machonisa yayi. Ngo nakumbanga yayi. Ine ngutemi. Noti chitemwa chana utichangira kwa ndalama yayi. Kupemba na kupembanga utipa kunywa mfumwane, kwenda kupemba ndalama. Noti uti mpaka na njile machonisa wao. So ndio ngwesikana ngo machonisa yayi dunia. Na kulikizira chili chose cyo mwe skananga, wakukulembera message, phone wayimba pa new number, chose hiyo ndaplikiza. So there's no need to pretend, please. Ina kutemwa kwani utipanyake ngandalama yayi, utemwa yaka kuti mnane utemwe ngema na ruti. Please. Endesha utumanye ne. Mumaya kuti analumira nandi sono kuno kujubeki. Wakutondeka kwa vilanga wapape kukaya chifo chakuti waku serious na wanakazi para wanakazi wapemba kandalama bweyo wakuchiranga machonisa mwezi wa manda mazao zote zikumala machonisa wakutondeka kwa vilanga wapape kukaya so ine ndine ndina yayi ine icho mkumbako kwa iwe njitemwa pera para unga nditemwa zandalama nije nazo nchito icho mkumbako aka njitemwa chakuti chifume kwa iwe kiza kwa ine mbweni mtemwa yaka umunane njiliye please. Kusabiza na kuseka na watu, ndiyo zuru boy.